Haba pai biang shaki kubor, ki pulit karib hoi district haga step jong ka arpon riu tarik uyayong, haba kila yok jing tip ki bapaka bakan don ke jing kayi bea new drugs, kumta kila penlong ya ke jing pen upshrip, haga ba kila yok kem ya arngut ki nong ki drugs ki batmu ban kayi bea new upadan hadu kan riu kilo tam syaka jela Bihar. Kibor pulit ke distrik Ribhoi sasisian da kejing Trishtom. Banrat dengkong yang kejing Shalani Udrox baru penja, haga step jong ke arpun ru trik uyayong arajar apulai. Haga por kendai beji AA, keliok ban kem iki arngut kinong Shalan Drox. Kibirang temu ban Shalani Udrox ubakya kumbakan riu kilotam na Tripura Shabihar. Kat kum kejing tip beliolum ki pulit ke distrik Ribhoi keliok jing tip ke babiang halur kejing don jigi beriu ke bertemu ban Shalani Udrox. Kumta kilapan absyrib ha bernihat. Ha kapor kendai BJEA ki pulit ke Anti Narcotics Task Force kilapan yang ya kawai ke bas turis ke badan number AS not UALC UASAW UAR. Bad hadian kat tu kene por onda lapoi kinong sakhi. La talasi kene ke bos balayo kurup sansong Udrox kebadan kejing he lala kejong na kepelajung di arngut ki beriu. Bad hadian bala plia bad keni penya daki tes la syam bonu Udrox udai umarwana ubadan kejing kia kumbakan real point R kilo AA. Ya kini kebala keno bagi subah dan keti haga jing Shalan Drox bat bala keno latip kerteng Komurohit Kumar ubana Bihar bat ka Prem Lata Devi kabana Bihar. Nak yang kipulit kila kami kini ki arngot bala pengat iki kenon an NDPS Act bat kejing toket kadang ya ceprang.